Janata Party henggai जों दिनै कैंडिडेट नॉमिनेशन दिनै रगायना maka sini actually sampai nagone henggai sini Susri bakal kena jama dia कैंडिडेट manza नै sini Omar Bubu Vidansabha Kendra ke sini borok kena Ranjit Das borok नै sini nomination borok ini submit ini orang butuh nomination lain mau hai ini nomination lain sini Bharatiya Janata Party ini duijona borok नै borok kena Ranjit Das नै sini madam bakal kena ini salsa bisu ada mau hai ini salsa bisu nomination jokono sahabat lawan ini salsa Janata Party nomination dengan ini kurang dia Diki Bedam je candidate Baba de Lukoroni opinion Baba hai Lukoroni opinion tabak nukta kaje seng orang je BJP kai kemeni 2018 ni 2014 ni simini BJP kai kemeni lo orang sini actually sompi mondok Vidansabha Kendra wo kota bubar nailemang wai thoma lagi amar ekta kamu bagai Lukoroni kalai ke tabak kusi je tabak je kota bubar naik dongani BJP ni candidate naimani abo bebagna je Lukoni sanmani naimani bebagna kataja de mani kaka ado bae Lukoroni tabak belai kala tangkong laijak tebo bisas tabak sini actually sompi bagoro saya larsar namar natuyoi sini orang kenang se patat pina sama tiabo apply ngai ngani thangi tanggu Maka sengkono sini actually sompi nagaro pray sini 100,000 butar to maka agak busukku jaro candidate sanai kabang kini orang vote mana pas tamu senteba 2018 zaman sini Sindu Jamatia IPF ini bahwa 18,000 bulan payu abang bonus saya kebang 18,000 pun lagi sampai kompina sampai ke sini forum kenang di mana sama bagian bisa kenapa nih je dia IPF tidak ada kaca apa apa nanti tahu IPF ini bahasa ini dah apa sengmuka Raja BJP komiti khaza abo orang kemana apa tu pasta alliance IPF ini bagi mereka tapi sekarang mereka apa saya komiti kau member dia kena nak orang di jadi kena semua orang hai OPO candidate mereka sama mereka orang semua sini Sukla Saron teh sini Bidan Babu teh Pusanto mereka orang press meet aja orang IPF itu hanya orang press meet aja OPO candidate mereka saya mantap apa orang itu sih berarti nomination ramai dari apa sama clear untuk saya hai mana posisi pun orang partai itu biasa pun orang sini orang OPO ni je tabang IPF ini candidate posisi pun mana partai itu oh Jotono Simon Kabon sakut tay gerika jotono sini pakai merah menurun pakai jotono Lukoroni tamu ready kalau tamu wangsung tamu IPF juga jadi dia karo tangan lah itu wangsung IPF dirote jaga relia hani joto sini ompi Vidansabha tangnai joto Lukoroni kamu hake borok bekhaw jotono borok nasa IPF dirote jaga relia sini orang ompi mandal ompi Kendra Vidansabha yo Padma Bar BJP ini nengsinai abang joto sabut kan अब जेबस का वही इलेक्शन है बाबू जेबस का इलेक्शन 2023 मैडम ने साजा आसे के ये साजा का तो न लेकिन Lukoroni हमजा गुंबाय दिने पीके मैडम न जे orang candidate mana joto no Lukoroni khatong khasa katabak sungnai nei di joto sok haijak dini pray orang 10-15-25,000 moton sing gathering nai thangi tongo haga sing nomination rawai mani sate sing orang dini rally kotor ma khlai jeng sini program omai ke sing haijak nai ini kota sih mai nomination ke orang sing mankha khmakha 12 ni bisingo no nomination ni time no jang ke tak to 12 ngi to kena kata candidate sok haijak kene sini nomination